Brio ki berduai ki de ki brio ki bom jushan ya yu blai. Namar ba kajing duai jong ki kalong bet berpin pelop ikapelan ke jong Ki brio kat nang jor kajing artatian kat taru ki nang penbur ki jing duai jong ki. Kau wei nak ki nuksa. Wei uparalok wi tu khana kum ne. Uong sisian kat ba udang yang ap kali thap ngap marwei hamostor station. Lau ap kat nu ru om dan kawei kali ru kamarwan mi. Nalol bakat ki kam lalong thik kumadalek khanang. Te usu yai ap sok krai ta. Ndai hadian kat tukat nepor lawan mi uwei ubrio ubadar yang bah hijuan. Une jelui lempuan halaka iriu he riu hai. Te baru arngut kaya yang ap kalilang hanta. Hadian bakila suya yang kentut kumtu labun-bun minit. Utau ba riam bah ulah sedang ban keren paria. Pimut banlet chanu ba ulah kali utau paralok ubayang ap kalilang hanta. Nganang mut banlet don kam sasor pi ba jubab utau paralok. Ladang step mo laban ketian ubak riam bah. Awak gen pi omban se ba ngahap ban be kam satu-satu ru bat ngami khanang dang step ru ngatemu ban lek bi artat sayang yak brio la jubab utau paralok. Kumtah mano bayap ibah yang jong pi ne la kelipat utau ubak riam bah. Om daya dai bahayang tang ba idai pat ibang ju ya itu itau bah laslam. Sa kawai ru ide ibang ju ya sujan ibrio ibaju ya be kamta makayap kadu ula jubab. Hadian kajing ya sapjar basipor. Utau ba riam bah pat ukoli uong. Ni kibrio tinggi melak tip lupa lanu kasni kajing yap. Tang ba gidai ban kenmau ba gidai bet man syaniak borabor kajing penyak bestak jong belai. Ni pi ong kumduh ba. Ukuli namar bapeli ukulem pelek jemut bah. Ngaong ba ngiki brio hi ngidai bet ban syaniak kajing penyak jong utai ubana jerong la ong ubak riam bah. Hoi kadai ba la major perstet utau paralok. Margum tahi wan bi kasumo bat baru arngut ke yarung hapo. Halian kata ke yai beteng kata ka keren ka khana ha padang jongki. Ti endala dak pasenjar driver ustad iki engine margum ta utau ubak riam bah uong. Tu ken ba ngania pelong jing duai uong. Ngania duai ke iba ngap sutu la ong utau paralok. Ubak riam bah pat ujubam. Ngania duai ha ublei bu unri unsumar. Unda un ker yang ayah piken ba hasil lenti. Un pen ker lem na kinu gijing masau. Kenang bangidup lak ban poisok poisan syalaki kam kejam kumbangi temu ulapan syai. Ngati ngam trek duai pi wak so nang duai mah pi la ong utau paralok. Pelai ba pi ong kumta. Langi long ne ompat long kristan ru dai ngi duai ha ublei ne pi ong kumno. La tuak jembut ubak riam bah. Paralok ujubab. Ladang syani ublei ngi duai le ayu pi. Buat mapi hi menne pi ong ba. Barabor ngi dai ban syani bat pendem miladi kamon kajing penyak kajing ublei. Namar mamau utip kambha ya ki baru. Ti mentapat pi ong ban pelong jing duai. Hazu kata kam dai kajing lek persyak kamon kajing ublei. Ngati ngam trek duai namar syani tali kajing penyak ju ublei. Laju bab utau paralok. Halian kata ubuteng si usiu uong. Pada ublei uthok menganiap mentah kasli bat ada kata kajing yap kadai lengba kajing aksiden ni hap kan kali syariat ru kata ngpediang bet. Ndai ladang aduai ngai sak khamat ublei unri unsumar yang kumta kata kadai kajing tubu ban penpul penban ya kapelan kajing ublei berkajing kuak penpeniat hi ya ki karkum kajing kuak kajing ahi ompat kum kamuan kajing ublei. Markum ta barok ki pasenjar ki dumok bat kenyu kun Ki komplain ha driver bakim kuak man syong kelilang bat Hana ki ong ba ukuran jemdau bat pan kuak. Uta uparalok ba pliu hiarno kena penbun ni anak kali bat apat dak kawai pat. Ki briu ke bakaloi man terwa jing duai yanu wat lada om dan bapak ki ken mau ki dai ki riu arsap.